Agisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maruiba pau Manipur da hauji thokliba irang asina maram oiraga relief camp sing da leiriba angang sing ngakbi senbi bhaibasi Juvenile Justice Act ki makhada tangai phadaba ama oiri Raija sida paumi nataba atopa miyo singna fresh thaba sticker nappa jacket ching lit pana chingbagi pau leibadagi Raija sarkar na meeting changba hore Ngaksil Mantri Rajnath Singna Jammu Kashmir da Border Road Organization na saba maruiba project marputara ngasi sangaragani amishung Rashtrapati Draupadi Murmu ki numit nini ki Gujarat khongchat ngasi dagi horagani Social Welfare ki Director Ngangom Utamna Hari Haujik thokliba irang asiga mari leinana lanje naraktuna relief camp te leiriba angangsing ngakbi senbi bhaibasi Juvenile Justice Act ki makhada tangai phadaba ama oiri Director Utamna thokpa cherol amada hai JJ Act lisingani taramanga gi makhada Social Welfare Department na semkiba Child Welfare Committee CWC sing asi Act asigi section 38 clause 8 gi makhada bench ama oina mathau tawtuna Code of Criminal Procedure lising amachamapan humputara humdoi gi sakti sing leiraba Metropolitan Magistrate natraga Judicial Magistrate First Class amagumna mathau tawbagi ayaba piduna angang singbu ngakpi senbina ba mari lenaba case sing paikhatbagi ayaba piri Marumaduna sahi taranipan sudriba relief camp sing da leiriba angang singbu mama mapa imungi miyoi sing natraga relief camp ki authority singna District Child Protection Unit ki mihut chingkaloinana Child Welfare Committee ki mamangda puthokadabani Angang sing adu atopa raija singda mahimasing tamnaba natraga maram amagidamak pugadaba leirabati CWC dagi ayaba lawgadabani Angang sing adu pa mahimasing tamhanba yauna atay khudongchaba sing pigani haina lanai miyoi natraga lup sing na hairakpa sing dagi cheksingadabani Mama mapa oiraba phawbuda CWC ki oiba order yaudana angang singbu mapanda puba yaroi hainasu zerolasina makhatana hairi Raija sida paumi nataba atopa miyo singna press taba sticker napa jacket chinglit pana chingbagi pau leibadagi Raija sarkar na meeting changba hore Raija ki Home Commissioner na thokpa cherol amada hai asigumba thawung asi thingna bagi damak seng point chingda akanba thabak lokhalagani Media person sing journalist video journalist singna DIPR Press Bureau of India All India Radio Doordarshan DD News amasung zati gi thakta amadi malem gi thakta sakhangdaba media firm singna piba saktak je sing paiba myo sing tamak haujik thokliba irang asiga mari leinaba mafam singda sathok sasin tawduna paulo bayakani Athing basiki mayokda thabak tawramba singgi mathakta ain gi oiba matik saba thabak lokhatkani hari Manipur da ngarang numidang pung 12 rom taba aduaida yuhar hakre Ukrul da epicenter oiba yuhar adu Richter scale da manga dasmik amagi sang yokhi yuhar aduna Guwahati phawba yongna nikhi hairi adumoinamak asok apan gi pauti leite Manipur da hujik thokliba yengthina bagi sekpal thugai tuna mitai amasung kuki footballer anina South Asian Football Federation SAF Under 16 Championship da Bharat ki damak goal ani sanduna championship asi lawbangamle Sanaroi kulumdoi gi Bharat team da Manipur macha 13 yauri makoi sing adu ki manungda 13 na mitai marina kuki amisung amana mitai pangalne Nomaijing numita Bangladesh ki Thimphu da sanaki ba final match da Bisnumpur jila ki Nambol da gi Bharat Laidin jamna 9 chuba minute da goal ama amisung Churachandpur ki Levis Jangmin Luna match ki humputara mari suba minute da goal ama ka chanduna Bangladesh bo ani sinoda maithiba piduna championship asi lokhi bane Makoi pongnapam oiriba Manipur da Kamrup ani gi marakta chauna yengthina bathoklubasu sanaroi ani asina amata oina kana honaduna championship asi lawduna Bharat ki michat purakpa ngamkhibagi tamak All Manipur Football Association amphana nungaiba phungdorakli tabiriba pawasi Akasbani Imphal dagini Ngaksil Mantri Rajnath Singna Jammu Kashmir da Border Road Organization na saba maruiba project marputara ngasi sangaragani Project sing asi lupa koti lisingani samapan rom changna sakibani project asina senmit loan amadi sathok chasinda chawna mateng panglagani hairi meter samri kunlom sangba class 17 RCC Debagris asi Chamba jila gi Bisna Kalpur Purpur lambida saba ni Tong ani asi mantri na haktengnana sangagani aduga lemhoriba project sing aduna video conference ki khutangda sangagani
Agaspani Paumina Hai, Ngaksel Mantrina, ITT, Jamuna, Jagdip Campus, the Singadaba, Numithumnis Atagadaba, Not Tech Symposium, Isinganikulum Data Show, Charuk Yakani. गृहमंत्री अमित शाह नंगसी छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा तकी परिवर्तन जात्रा हौदोक्लगनी जात्रा से नुमित 13 सुबना किलोमीटर 1,700 लोम चटकनी अनिसुब परिवर्तन जात्रा बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा थासी की 13 अवांग थंब छत्तीसगढ़ की जासपुर की लमथाकनी जात्रा असी किलोमीटर 2,940 चटकनी जात्रा राज्य की विधानसभा केंद्र 43 थुंगन चतुना थासी की 19 बिलासपुर लोइसिनगनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नुमित की गुजरात खोंगचट ngasi हौरगनी मांगना हयेंग नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट हौदोकनी मदुगी तुंगदा राष्ट्रपतिना गांधीनगर लेबा गुजरात विधानसभा वांगांगनी नुमितसिमक्तदा राष्ट्रपतिना केंद्र की हक्सेल मंत्रालय की मखादा पाइखटपा स्कीम अमसु हौदोकनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगरांग सऊदी अरेबिया की प्रधानमंत्री सु ओइरिबा जुबराज मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल नजीद अल सऊद का उनखरे जुबराज असी 19 सुबह G20 मिफम याउनबा थांगजा नुमिता न्यू दिल्ली ते थुंगलबनी लुजिंगबा अनिना उनबा तुदा भारत अमसुंग सऊदी अरेबिया की मरुप मपांग ओइबगी मरी अमसुंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मतंगदा कुपना खनखी थौरम तुदा वांगांगबदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाई मालेमदा शांति अमसुंग साखुतबा पुरकनबा होनबदा लेबाक अनि की मरी फगतहनबा तंगाई फते भारत असी सऊदी अरेबिया की ललोल इतिकी ख्वाइदगी चाउबा अनिसुबा लेबाकनी अदुगा सऊदी अरेबिया असिना भारत की ललोल इतिकी ख्वाइदगी चाउबा मरीसुबा लेबाकनी पाकिस्तान की संगसिलकपा मिटोप 19 दंगसी केंद्र की गृह राज्य मंत्री हर्षन संघवीना भारत की नागरिक अमा ओइबगी सकंगचे पीरगनी आकाशवाणी पाउमिना हाई हौजु फाउबदा पाकिस्तान की लाकपा हिंदू माइनॉरिटी 1994 रोमदा भारत की नागरिक ओइबगी सक्ताक से पीखरे गुजरात के अहमदाबाद गांधीनगर अमसुंग कच्छ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चिंगना थोकपा गेजेट नोटिफिकेशन की मतुंगिना बांग्लादेश अफगानिस्तान अमसुंग पाकिस्तान की हिंदू माइनॉरिटी सिंगदा सक्ताक से सिंग अदु पीखिबनी लेबाग असि की ओइना सही खुदिंगी पीबा साइंस अवार्ड शांति स्वारो भटनागर अवार्ड सही असि की ओइना साइंटिस्ट 12 दा पीरगनी अवार्ड असि सही अनि लेबलुरबा मतुंगदा हंदक पीनबा लाउथोरकपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाई हंदक लोसिन की G20 मिफम असि लेबाक असि की टेक्नोलॉजी अमसुंग सेल थुंगी लमदा सिंथानिया ओइना पाइखलिबा थबकसिंग मालेमगी लेबाक कयागी ममांगदा उथोकनबगी तंजा अमा फंगले वर्ल्ड बैंक अमसुंग सेल थुम मंत्रालयना CSR की माइकैदगी कैथेल की अनव मओंग अमा सेमनबा पुन्ना थबक तौमिनबा हाइना यानरे वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट अजय बंकना G20 मिफम यावबा लाकपदा सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमन का उनखी लुचिंग बानीना उनबा तुदा भारतना G20 की प्रेसिडेंट ओइबगी मही वर्ल्ड बैंक ता अवोनबा लाकलिबसिंग अमसुंग मखोइगा भारत का लौसिंग ज्ञान के खुटांगदा समनरिबसिंग अमसुंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंग के सेंटंग यावना वाफम कया मरुम खनखी मोट अमता ओइना न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पुथोकपा ngambagi damak श्री बंकना भारत अमसुंग G20 लुचिंगबसिंगबु थगतखी मोरोकोदा रिक्टर स्केलदा 3.9 यौना अकनबे युहार हाकिबा दुदा सिकिबा मिगी मसिंग 2,950 हेनख्रे मियो 2,500 रोमना सुकले लेबाक अतुकी मीडिया की रिपोर्ट मतुक इना हौजे युहार हाबा सिदा यामना फिबम तीना सोहन किबा एटला सिंगसांग परेंगदा लानमी अमदी एड वर्कर सिंग संगसिनख्रे इराय नुमिते थोकिबा युहार हाबगी थौदोक अतुदा मियो 3,00,000 हेनबगी पुनसिदा अकायबे थोकले हाइना यूनाइटेड नेशंस ना पार्टी अरुबेदा मदुइबा पाउ अमुखना मणिपुर हौजिक थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा रिलीफ कैंपसिंग लेरिबा आंगांगसिंग आगबी सेनबीबा हाइबसि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की मखादा तंगाई फदबा अमा ओइदे राज्य सिदा पाउमी नतबा अतोपा मियोसिंगना फ्रेश ताबा स्टिकर नपा जैकेट चिंग लिटपना चिंगबगी पाउ लेबदगी राज्य सरकार ना मीटिंग संगबा हौरे ngaksil मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन साबा मरुइबा प्रोजेक्ट मरपुतरांग ngasi संगारगनी अमिचुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नुमित निनी की गुजरात खोंगचट ngasi दगी हौरगनी पाउ लोइजरे।